Da želim otimati organe, ne bi pisalo moje ime na auto. Matro, baš ti hvala stari. Sviđa mi se, udoban je. Ulala, nekdo gre mimo automobila, si vidio na to! Ovo ovdje, jel? Ko se prebuješ, se zavesti. Noga, koleno, vrče, prke, bep. Biš ven za automom, jesmo! Koje su uopće cijene organa? To mene zanima. Ovdje je Katarina sa Vukovarske, benzinska postaja, molila bi Ivan Šarića da se vrati platiti gorivo. Hvala. Idi napred samo, vepra sam nekog izgubio. To, nisam znao da se plaća gorivo, sorry. Je se čujemo, dobro jutro. Ker lahko z Meganovo formulo strasti pridete do kart za Monco. Koja je vaša jutarnja strast? Seksi pesmi i bolje resne pesmi. Pink Floyd. Najviše volim žene. PlayStation kući. Okolino. Sigurno vožnju, ne tako nešto brzo. Kakšen hard techno. Biciklizam. Na protest kakšen fajn, ne? A je to ti dobar? Na protest. Super, doživjeli smo već što smo pričakovali. Najlepše je bilo družiti se sa Meganom. Bili smo toliko blizu staze da sam zvao otorinolaringologa, idem sutra odmah kod njega. Hvala Formula strasti. Hvala Renaultu na formuli strasti. Ništa ne čujem. Super! Evo to je bilo to od Formule strasti, s vami smo Klemen iz Slovenije. S vama je bio Ivan iz Hrvatske, hvala puno Renaultu za ovo predivno iskustvo. Hvala vam svima što ste podržali Formulu strasti, pozdravljam se Aleksandar Novičić.